Йовон Синема представляет. якни сухан мехонам барои бародари азизу меҳрубон, барои дӯстам акои Музаффар ҳамин суханҳоро хоҳиш карда, ҳамин таронаро, ҳамин суханҳоро махсус барои дӯст карда мехонам. чӣ маъне дорад ки рафиқоне ҳастанд ки ҳай барои ҳама маълум ай мақсад ки пеш аз як бародараш дар корш мехалтад бисёр вай мекунад, мақсад хача одами беҳтарин мегираву хуб рафиқ дӯст мега, аммо қалбиш дига чӣ мехоҳад, барои мисол ура худаш медонад ҳамо инсоне ки ҳамин хислатҳоро дорад. ҳамин суханҳоро акои Музаффар хоҳиш карда ҳамира мехонам, зинда боша, саломат боша, ки дар ғарибиай худованд нигаҳбонаш бошад. به پیشت میزنند لبخند سخنها چون نبات و قند به پیشت میزنند لبخند سخنها چون نبات و قند گذشتگر مرکب است از جوی و جایی کن بدهد فلند به پیشت میزند لبخند سخنها چون نبات و قند گذشتگر مرکبش از جوی به جایی کن بدهد فن به جایی کن بدهد فن غمی ناکس مخور مان که بگیرید وزیری بار پشتی خود بمیرد اگر بارش به پشتی خود گذاری میاند گر شکند دستت نگیرد زمین را از بهارش می شناسم کثافت را ز کارش می شناسم زمین را از بهارش می شناسم کثافت را ز کارش می شناسم سخن فهم و سخن پرداز را من دمی گفت و گزارش می شناسم دمی گفت و گزارش می شناسم بر پیشت می زند لبخند سخنها چون نبات و قند گذرد مرکبش از جوی به جای قند